Kishim një debat shumë konstruktiv midis gjitha partive parlamentare me Ministreshën e Drejtësisë në lidhje me dispozitat e propozuara të neni për ligji për prokurori. Ne i paraqitëm vërejtjet tona dhe dëshpërimin tonë se pse 10 amandamentet e adoptuara, të miratuara në Komisionin për Çështje Evropiane në versionin paraprak të ligjit nuk janë përfshirë edhe në këtë ligj aktual dhe kërkuam ndërhyrje në këto dispozita duke përfshirë edhe përdorimin e gjuhës shqipe, si dhe uljen e kritereve për zgjidhjen e prokurorëve publik, ndërsa për vërejtje tjera do të presim ta shohim edhe tekstin final. Të gjitha partitë politike parashtruan vërejtjet e tyre në mënyrë të shkruar para Ministreshës, ndërsa u diskutua shumë edhe për rekomandimet e ekspertëve nga debati publik këtu në Kuvend, dhe takimet do vazhdojnë edhe gjatë fundjavës, besoj, në mënyrë që të arrijmë të përpilojmë një tekst të pranueshëm nga të gjithë, për arsye se bëhet fjalë për një listë sistemor, i cili rregullon punën e prokurorisë dhe duhet të ketë përkrahjen konsensuale të gjithëve. Bashkimi Demokratik për Integrim gjithsesi se përkrah miratimin e ligjit për prokuroritë përgjithshme me propozimet tona, të cilat edhe ashtu kishin kaluar në Komisionin për Çështje Evropiane nëpërmjet të miratimit konsensual nga të gjithë. Jemi duke punu për të miratu përpara shpërbërjes Kuvendit. Gjithashtu kam kënaqësinë që sot ju njoftoj juve që grupi parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim ka dorëzuar ligjin e ashtu quajtur për vetting në procedurë parlamentare dhe shpresojmë që të arrijmë përkrahje, të marrim përkrahje edhe nga partitë tjera parlamentare, që të garantojmë pastërtinë e të gjithë bartësve të funksioneve publike edhe të gjithë kandidatëve për bartës të funksioneve publike. Do të ishte mirë që një ligj i tillë të miratohet shpejt para mbajtjes së zgjedhjeve, në mënyrë që çdo kandidat të kalon nëpërmjet një kontrolli nga institucioni i cili do themelohet dhe qytetarët të dinë se për kë votojnë dhe kujt do të vendosin të japin besimin e vet. Imam mnogo konstruktivna sredba pomoću parlamentarните партии около законот за јавно обвинителство и сите ги дадовме нашите согледувања, се разговараше исто така околу препораките на експертите кои што и произлегува од јавната расправа. Демократската унија за интеграција секако дека поддржува усвојување на закон за јавно обвинителство, но има и своји забелешки и конкретни предлози. Изразивме жалење зошто 10 амандмани кои што беа прифатени и усвоени на седницата на Комисијата за европски прашања по овој закон не се инкорпорирани во последниот нацрт текст на закон и се надеваме дека ќе бидат дел, и рековме дека би требало да се ослика и законот за употребата на јазиците во работата на јавното обвинителство, но исто така и да се намалат критериумите за да се запази правичната застапеност на заедниците во јавното обвинителство. И другите партии си ги има своите забелешки кои што ги поднесоа и во писмена форма, и се надевам дека ќе срочиме консенсуален текст затоа што се работи за системски закон кој што би требало да има поддршката од сите нас, пошто ја регулира сферата на обвинителството. Исто така, со задоволство би сакал да ви информирам дека денеска пратеничката група на Демократската унија за интеграција го поднесе така наречениот закон за ветинг, со кој што се надеваме дека ќе го усвоиме пред распуштањето на ова собрање и на следниви избори ќе настапиме со основана агенција која што ќе ги проверува сите актуелни носители на јавни функции, суди и обвинители, но и сите кандидати за носители на јавни функции во држава, за граѓаните да можат да видат на кого ќе дадат својата доверба и да знаат за кого гласаат и за кого ќе се определуваат. Ако има закон, ако има закон во процедура, секако дека ќе се отвори комисијата, првенствено би требало Министерството за правда, ако има нов текст на закон, да го повлече актуелниот текст на закон кој што е веќе во постапка, и отпосле ќе видиме дали ќе биде во редовна или во скратена постапка. Во секој случај редовната е 3 дена, а скратената постапка е 2 дена во Комисијата за европски прашања, каде што би требало да се разговара и прво и второ читање заедно и амандманска расправа доколку има амандмани по овие закони. Ќе видиме, работиме да срочиме заеднички текст на нацрт закон
кој што би влегол во процедура. Се надевам дека консенсуално ќе се договориме текстот да биде со поддршка од сите и да пројде во најдобар можен ред и да го добиеме заслужениот датум за отпочнување на преговори со Европската унија. Ви благодарам многу.